Jotich machon gi masani matie kambi regoniang mar mumias dwaro ni johala Masarai Group mondo wuogie kambino ka gilieko ni johala no thiro kambino. Jotijego mane loso e kambino wacho ni tielogi gi tije mang'eny tok chulgi kaka owinjore. Bende giywak ni lwasi matich e kambino ok ber kata matin, ka kwayogi maduong' en ni jatend piny Kenya William Ruto mondo donjre wachno kendo kelnegi jatelo manyien ma gibiro tiyo godo e kelo dongruok ma jopur, niang' kaachiel kod jotije ma kambino. Jotije machon ma kwan gi romo 800 bende ywak ni kambino osedeko chulogi omenda mag gairi maromo bilion 2.3 chakre 2019. Sisi kama youth, akiingia alituambia kuwa youth wote tutapata kazi. Yeye amechukua Waganda, Wahindi, ndiye ameleta hapo kampuni na Wamasai. Sisi kama wakazi wa mumias tutapeleka na nini? We are asking the Kenya government, and especially through the office of the president, is this investor operating above the law of Kenya, or is also supposed to be subject to the laws of Kenya? If that is true, then the operations that are still going on inside there should be halted. The investor who is preferred and vetted by the government should be brought on board, because the company of the magnitude of Mumias Sugar cannot be left to operate in a vacuum as it is operating now. President, kumbuka sisi ni watu wako, tulikutupia kura, tunakufa kwa mkono yako. Watoto wanakufa kwa nyumba, watoto wengine wameanza kukua waizi. Unataka kujaza uhalifu kwa seli kwa sababu sisi wengine tumezaa ma presidents kwa nyumba. Ukifanya namna hiyo, ukigino presidents ya kesho tutapata ile mkora. Malimbikizi yetu ilibaki pesa mingi sana kule, mshahara. Pesa yetu iko huko na watoto wetu hawaendi shule, tusaidie. Mimi binafsi nadai Mumias kama ni 700,000 ambapo sijalipa paka sasa hivi. Ndio naomba nisaidike, nipate hiyo pesa nisaidie watoto. Josiasa Magduon Bura